Pozdrav ljudi, danas igramo opet Resident Evil. Ovo sam sam nastavio od onoga, da se brže renderi. Evo sad se jedan video uploada. Opa. Dobro, nismo baš primili preveliki damage. To, gledajte se. Evo, kada se nismo ni liječili. Evo ga. Sve nam se vratilo. Ao, i onaj damage, kak me nekak smeta mi malo to. Baš sam ga nekako nije riješiti bez... A nema veze, ajde. Krećemo. Tu su gore oni divovi, a ja ih volim sa sačmom. Ne divovi, ovi vukovi. Baš još nikad i nisam jogao sa pištoljima, ajde da probam. Gore još jedan. Džuke jedna, evo jaje. Još jedno jaje. Šteta što ne možeš ne volim ta jaja. A neću tu granatu gore. Sad ćemo spasiti Ashu i sad onda pogledamo potrebne stvari. To baču. TMP ammo berem iz razloga što ćemo ga prodati. Tako imamo veći biznis. Sad neću još ovo slagati, sam da se uzem ove stvari. Ajde uču ono. Sad ovo slažemo. Kako to ide? Mislim da ovak ide. Nisam siguran baš. Eto ga. A dobro, tu nam je šao, pogledat ću i taj video. Ashley! Don't come! Ne. Hey! Take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the President's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. To je to, hvala na gledanju i doviđenja. Wait! Pozdrav ljudi, opet idem Resident Evil. Aha. Sad ću se malo početi.
Sad ću vam pokazati jednu foru prvo. A dobro, nju nema na kešu. I'll take the girl. Who are you? If A dobro, you must to je taj know, ovaj my C2, name on is je glavni Osman Sadler, the i master njega of this ubijemo na kraju. fire. Wait! Follow me. Leon! Shoot those guys on that wagon! E sad kad dođemo od dvojac bit će jedni novi zombi, a ja ću vam ih odmah pokazati. Dobro, ovo nije dvojac, ovo je crkva, ali tu ima 2 komada. Sad ću vam ih pokazati. Eno ih. Wait! Dođi tu. Ne bi baš volio da me rukaju. Follow me. Wait! Ne možeš mi ovo raditi. No. Jo, ovo samo meni može dogoditi. Evo, prvi put nisam ja umro, nek je umrlo Ashley. Kako ću, baš se o meni može... Ne znam. Zašto mi se to dogodilo? Ali nisam ja umro, nek je umrela Ashley. A opet to sam bilo. E, ja ne volim umirati. Bar ne u sebi. I sad idemo do prodavača, pored 9. Ovaj pištolj što mi je dao za 0, sad ću mu se prodat. Welcome. Got some rare. What are you selling? 19.000. I'll buy it at a Aha, Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? What are you buying? ovo sam zaboravio. Evo, sad ću morat cijeli inventory preslagivat. A sigurno znate kak mi se to da. Aha, dobro, evo ima mjesto. Aha, sad ću.
Thank you. Aj tamo gore za 20.000 osjanja. Is it? To What ovo are you imati. buying? Da ima šta. Thank you. Thank you. Eto. Thank you. What are you buying? Shotgun. Come back. Za prvi put sam uzeo sve na red. Baš odlično, ništa nisam dobio. Ovaj snajper ću brzo prodati. Wait. Follow me. I to je to za ovaj gameplay. Hvala vam na gledanju i doviđenja do iduće epizode.